अरुणाचल प्रदेश पेन केबांग बकबकर थांगात्रा कचिंगकॉय यूरिया पेन पेन बांगहिनिया बांग फु पुलिस अरि देंग कचिंगनांग सैमसन सिंह ती कॉलेज अलोंग आरपुका चेलारामे के पादोपन जेंघा ड्राइवर एसोसिएशन तुम निंकन हिनिया महांग के थे के चौकरनी के तलोन पों चितिनी फाइन करे हिनी आदा परफाइ प्लीरा चिति मपर मलम बखजन पुलिस स्टेशन के पारलो बलिपथार तिंगले जनांग देन NH39 अतवार पेलोंग अक्कुंगलंग इहुमा ट्रक चे फारले फिर संसी बिरता के लोंग पना तेंग के बंगसो ट्रक अरुणाचल पेंसी बकबक वानसे दमपुर आन के पाली दामजी पुके पन बम होतसी चिंगकोइलो लासंसी ट्रक के पांग थेका फाइ AS010C0205 लपेन ट्रक कते वारा बांग फु अली हुसैन लपेन हैंडीमैन बरबर अली पुसी पांग थेकपन पुथत बखजन पुलिस तुमादी मलंग पाली दुनसी दोआना साय चिपारी देंग पनलो hanjalang sepera Egyptian rong pinang kelo birta Malong News चितिनी फाइन करे हिनियानी बरपथार पुलिस स्टेशन का पारलो शांतिपुर खाकराजन नाका चेकिंग अलोंग के ओंगदुंग अरोनालो कावी पेन के बन आयुरिया बरपथार पुलिस स्टेशन अतुम पेन के नेबदुनलो बिरता किरिब दुनलोंग तेंग के बांगसो आयुरिया तुली पेन से के बन लापेन दिमापुर आन से के पंजी पुसी पछिनी पो लासन से बांगसो हरमो के पाथेकलोंग ले देजी अफान आथाक मालम माइदासी नंग थाकलु लासन से यूरिया कादो कावे होम फारो के थम लापेन माइदा पांगरम पेट पेन होम फारो सी लोंग पो कचिंगनांग चेक LP ट्रक रजिस्ट्रेशन अफाई AS03BC 8888 lapen la solong banghini ke chingnang chega tuma men lake Ranjan Bhujan Arta Inkoy son of Subhas Bhujan village Titabor district Jorhat lapen Rokib Ali Arta Inkoy Troxy son of Arsap Ali Arong Mukok Chong Nagaland no number alang leto phan borpatharai kamasai khia tumpen kaju parter tokpon bomlang pusi birta ribdunlong hanjalang super Egyptian rong pinang ke lo birta Malong News निजंकार ब्यांगलोंग बोथाबलांग सोलोंग के दो सैमसन सिंह ती कॉलेज सलोंग केसे हमरेन डिस्ट्रिक्ट कमिटी पेन के जापान इसी इंग तांक्रिंग केसे आरोसो यूनिट दुलो लासन सी हमरेन डिस्ट्रिक्ट कमिटी तुम्बेन पतिरपि पोंसी चितिनी फाइन करे हिनियरनी पुथत सैमसन सिंह ती कॉलेज यूनिट आरपु किमी चेलार पोंसी के बांग जिलांगा सेंकाना फरमान के क्लेम के दाम जापान पार जापान थुलु बांग सोमियलोंग आबारिम कोंगचन बांग सैमसन सिंह ती कॉलेज यूनियन बॉडी खरसिंग तेरन पेंसी मेचारी पोंसी मे पांगचिंग पो लासोलोंग अलुहिया मान पेन केसे सेंट्रल कमिटी कोंगचन बांग सुमित तिमुंग आतुर सिंह तेरन हमरेन डिस्ट्रिक्ट कमिटी प्रेसिडेंट ऑफिस सेक्रेटरी बीर सिंह तोगबिला पेन हमरेन डिस्ट्रिक्ट कमिटी अलोंग क्लेम बांग फुबांग फेतुम चेतोंग दुन रिंती आरपुका चिलार पोनालोंग मे फु बरलोंग की मिलिक वीपी लीना क्रामसा पिला पेन जीएस बोरसिंग सेनार पेन चेंगलोक प्रेगजाम आरपुआ फरमानालोंग बांग फुबांग फेतुम फान आरपु पेकपन लासन से नॉन एप्रांग के बांग जिलांग हुचेतामे कॉलेज अलोंग स्टूडेंट अतुमा किसुंग के दोआन लापेन के केनांगजा सन आंसतामे केसे अतुम पेन चिराप चेतु दुन बेरजी पुसिलाम थे चेचाक तेकांग लाबांगसा कॉलेज अलोंग रु सैमसन सिंह तिया कुमलिन केनांग सराजक उन आन के प्राप्तन सैमसन सिंह तिया कुमलिन stame कॉलेज अलोंग कसेमार पोंजे फान केस इवेंट क्लेम पोन पोबुता लाम थे चिपकलांग पोन लो वथाबलांग सुपेन खरसिंग तेरनांग के लो बिरता मालोंग न्यूज ini tarik ingkor ini citia ceklo ini tumdak Amran district committee pen patriarki pon se Samson singing ke college along isi unit form lo labang so unit ke form nang ko alam the lake tumdak Samson sing te college along yasomet pet quality education long ni polutang te takaweson do piglang lapen provincialize ta me bon pelang lapen dak kapret ka chingthor mu kijuna lang punon parking place punon lahai sta me avelang silabang so asai kideng ponji waphan jili tum labang so unit sing lo lapen ke better education mate quality education na thuri tum ke pon thekjia phan se labang so unit ni tum Hamran district committee hin pen padopon lo media court tumhan kero pilo ini ni phai inquire hini jiti jiklo ningkan suri ni ra inquire ke thom ini Samson Singh kia college long karbilo charlie song mate kese unit nang senga program ini chunpon pakalo asi ini Samson Singh kia college auditorium hall long masih ini unit kesenga aja megbang ke pedo pon lo ini Hamran district
leaders KSA Hamren district leaders sa hin dan si patil ki pon ini organize pon no apen kini dak abang pu kang wai pon ke pinian ke bang kiap abang pu invite pon unit long dan president secretary arpu district Hamren district ahin dan si mo executive long si mo executive member bang ke mo full strength bang ke pada pon tu si kang ngopi ni dak unit nang keseng nang kok ba KSA unit nang keseng nang importance bang ke bukan pu sama ningjelo dan importance bang ke pun lo dak Samsung Sing dia college ke isi ladak amri jinpong lapan baitlang so lapan adung ra ahawar than ke la so bangso college hano nasi labangso college paching thul ji phan quality education tame anso se pangchui phan bangke ladak penang an kaching thul nang dia mo ba penang sot nang dia mo bangke dak wanang silang number 1 bangke dak Samsung Sing ti statue a college amen tame Samsung Sing ti college lo sitama a statue bang non pu non danan tame abe kolte la bangke asat so kecelang no sondo sinin tum hintan mathadam lapan soni bangke nadak bangso institution ong bangso college non muneng anke silver jubilee katalon ji aning kano 25 years ke pleng ko sitame non punon dan antame provincialization bang dak wan bilang government hintan grant bilang provincialization masih provincialization pan penangan itu kese lottery song pen tame penangan deng pon lo program mate memorandum long tame job pon nili tom ya dak dek all kar beng long konar nasi hai project pen wanang popu nil tom demands respond bom nil tom council tame nil tom memorandum jok pon bom si wang bom dan state government tame memorandum ke jok pon do record do masih ning duk lo pini masuk Samsung Sing ti college itu rules Samsung ti college amendment itu bangso institution pada mesin environment lerseng environment nanti mangsi silent environment nanti mangsi dolos itu kami provincialization bang apa statute apa art bang ke dak parking bang tadunang silang dak bike parking kan bike bang ke arni kisoba hanlong parking nang kok ti ba kini RV tame hai ki sung do lakan ford bangke playground same donang lang playground lenon mat is tame indoor ba badminton court ba volleyball court tame ba basketball court tame extra curricular so abang dos on dem me party sini kan mathadam lapan fifth bangke diloma dak digital library nonom ke advanced science and technology adina kait na pot social media kado hai non ke advance solo apa non ke digital library bang kenang sot pesini tu min kan fieldam digital library bu had principal sartan jing tidam long digital library tu me one pop si subject pen nang lu pop si arjulong stame ala ta dote me parje sini kan mathadam lapen abang facility bang senang lang kijuna lang bang safe drinking water bang mesenang dan overall bang kedak litum dak environment bang educational atmosphere charlie atmosphere bang mesenang po bang ipil lo kan netum dak ini unit hoy KSA unit hoy bang stame un an ke ni tum cerap cetuku kan dak Hamren district bang stame central committee bang stame dak kisung sonsuri stame litum kisung long arjab donji kusini tum ini cetan pon silan Nizangkare Banglong arlo ke damtang suri hinrai ko re hinia sengkan chitini phaing ko re hinirni jengkha hawara long jengkha driver association amhang pathek ponlo lason si pining and sengkan chitini phaing ko re hinirni an ningkan hini nang plengsi aliralon pen talon pon bangso ke talon pon aho jengkha driver association asa hem kimita me jengkha driver association ame phula pen kongchen manga tumari deng pen ingpu ponlo lasofi jengkha driver association jengkha branch along body resafal mate arpu ke chelara jai mek padu pon thusi arpu chelar pon
lason si mepu dhon timung VP Bidarong Phar Chunbang Boloram Das AGS Joseph Kathar Organizing Secretary Ramson Timung Sports Secretary Agustin Ingti Finance Secretary Hatson Ingti Lapen Treasurer Rajan Rong Phar Atumapan Arpu Pek Ponsi Mei Mesen Pen Pechun Pong Phelang Pi Pen Bida Sing Teron Ang Kilo Birta Malong News. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta.